Moilan hayang subscribers lang numan Moilan ta hadaba channel hayang hadaba video kaya po na yapo awang na chadam nang taman Moilan na singaw po November likyang ma India mong mo po states nga me general election yang ki hadaba power taman Nagaland me o 43 the P Assembly constituency by election ngoyang ki hadaba election result teni 3rd of December 2023 ni ngai pu ngoyang ki hadaba result tang me Nagakalan tumane Election Commission of India de han yu ni kai result teni tak ngai se yo towe request ne myang bu ngoyang ki hayang boy Election Commission of India kai hangu Ngaolan yi bu jing ne Nagaland one kon me ane by election 43 the P by election result teni ngai bu ngoyang ki ane general election ya bu states ngayo me Mizoram tuman Nagaland state ki bu Christian state changona Hado chine Mizoram government Election Commission of India de han yu ni result yang ai lak chine se request pu ngoyang ki hado the Election Commission of India ka ye cha ye tanya Mizoram account ne yemyang bu ngona Mizoram ngani 4th of December 2023 ni 8 am wang vote count ne myang lak ngona sa ta wa tong hu bua Mizoram Christian state changona ane Nagaland Christian state changona Teman Nagaland ne tongpu de Election Commission of India hang ne ye chai busi. Hama teman ki bu state Mizoram government ne tongwan de hang ne Election Commission of India ka ye chai bu. Ado teman Moilan ne tai en yolak tina se ado chai dam nang. Awang ne numan Moilan ne chai bu dok de 43 the P by election result hake idam nang. 43 assembly constituency में total voters are 15,256 ngoyang ki Hado yoma bo vote cast na myang pua 14,773 cast na myang ki ane uncast vote 483 sahai ngoyang ki sa percentage selewan de 95% vote cast na myang po ngoyang ki hado 14,773 vote cast pu yoma candidates ni haki atawang ki awang ne baje wangbang NDPP candidate 10,053 votes tawang ki ane ni sibuba me baje wanglem Konyak INC Indian National Congress candidate 4,720 votes tawang ki tawke sa taw iwan de Moilan na chai bua taman pai baje wangpang NDPP candidate kaye 5,333 vote anyai tawang adoba election mo okpu taman Moilan na singlak chinese hakie chadam Sa ni sibuba me India mongbubu states plea me general election result hake chadam nang awang ne Telangana me bu result hake chadam nang hami Telangana government na Bharat Rashtriya Samiti PRS lan kai chonang oyagi hayang boy teni bu result hisab me tau bua Telangana me total seats are 199 ngonang hado 199 yom bu PRS lan ne 41 seats hai okyang ki ane Congress la ne 64 okyang ki ane BJP la ne 09 seats okyang ki hadoba result hisab me sa Telangana me Congress government pailang ngonang ni sibuba me Chhattisgarh me bo result haka jadam nang hami Chhattisgarh ruling government ya Indian National Congress ngoyang ki hayang boy sa hadoba result chai bo hisab me hakia ngonang Chhattisgarh me total seats are 90 ngonang hadoba 90 yo me bo BJP la ne 54 seats okyang ki Congress la ne 34 seats okyang ki and others are alawa ni hai okyang ki hado result hisab me sa Chhattisgarh me BJP government pailang ngonang lim sububa me Rajasthan me bu result hakang ngonang Rajasthan me hami ruling party ne INC Indian National Congress lan ngoyang ki hayang boy tening bu result hisab me hakang ngonang Rajasthan में total seats are 199 ngonang ada 199 yom abu BJP la ne 133 seats okyang ki ane Congress la ne 68 seats hai okyang ki ane alawa 18 seats haki okpung yang ki sa result laiwan de Rajasthan में BJP government pailang ngonang please sibuba में Madhya Pradesh में hamiyo BJP ruling government ngoyang ki ane teni bu result में BJP la ne okpung yang ki Total seats in Madhya Pradesh are 230 ngonang ada 230 seats yomabu BJP la ne 164 seats okyang ki Congress la ne 63 hai okyang ki ane alaw la ne 03 hai okyang ki sa taw ibu ki Madhya Pradesh में BJP government pelang ngonang sa taw ibu में states lam में
PGP lana okyang ki ane state cha Telangana me Congress lana opu ngoyang ki ane ngani Mizoram me bu result taulang ngona taukai hadoba video kaya teman Nagaland me bu by election result ane India mong mabu state split me bu election result nomane chailak chinasa hakia chadam bu ngona Tini bu video hado masona hayang like ulan numan asede menyong pana